Council Secretariat Kimi Kang Puji Aphan Tawar Keto. Tourism Deputy Director Aphan Sahem Chado Dipusi Kemai Open Kachodin. Ingdeng Brigade Raketom Karbi Rito Aman Ramsing Ronghang Aphan Poho Pungpon Tanglo. Kardom Nili Morning News Ara Longpen Durmi BP. Aprangsi nilihin pen kadogoi phanta adat kimi kardom. Non arjuponik sinang bertang ton pen. Karbianglong Autonomous Council Secretariat kimi morning mati Surinira Craner Cap Aningkan Arko Achiklo Malom Kangpuji Aphan Council pen Sigdang Bomlu. Ake Ban Council Secretariat Adim Kikim Karbianglong Autonomous Council Secretariat Ahem Kimi Muning Mate Surhinira Craner Cap Aningkan Arko Achiklo Malom Kangpuponji Aphan Sigdang Bomlo. CEM Tuliram Ronghang Lapet Arisang Hoatum Matijong Ingkoraner Cap Arni Secretariat Kimi Along Langchari Damsi Secretariat Apoki Dala Nahem Kikim Kerang Kapatang Liraphan Saifu Atumaphan Pinkad Secretariat Kimi Kelang Along Deputy Chairman Ritesh Inghi EM Pradip Rongpi Lapen Principal Secretary Bari Mati BJP Asong Japo Longki Phangcho Atum Chatongdun Alang Litum Information Cell Akimi Along Ta Humri Damsi Arko Achiklo Kangpuji Aphan Kemang Pado. Dipu SPR Saihem Matawara Longkedo, Tourism Deputy Director Aphan, Saihem Chadodi Pusi Karbi Youth Organization Pen Kacharin Aberta Kadi Salong Nangpale. Kewaya Okongchun Bang Pen Tourism Deputy Director, Mirjeng Ronghang, Lapen, Accountant, Member Kro Aphan, Kachodin Alam, Kad New Salong Nangkapalia Tenke, Alang Litum Bang Hinida Arniki Ong Pen Saihem Damde Lapen Kachatong Sung O. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Pen Chokamarapan Adap Sir Kebra Achatimapor. Saihem le nang jipu hukum kipia hut Dipurong supia long kedo Tourism Deputy Director Ronghang Lapen Accountant Crow Saihem along kedo Kachapang Raike Radaphan Alilong Lipusi Asong Akongchun Bang Sim Teron Pachatak Alualong Aning Kepophe Alam Chepaklang Karbiang Long Aphan Kijoy Kelang Mati Tourism Ahin Kapaching Thurji Aphan CEM Tuliram Ronghang Amang Himanlo Bonta Saihem along Sai Phuatum Kedo Deke CEM Kahemanamang Komantu Neta Cekok Kilo Puta Kewaya Okongchun Bang Bachataka Lolong Ningje. Penang Arni Rong Hang Rong Bong Rong Arak Along Karbirecho Kavedat Ajok Ing Thaidang Asonlo Lasti Senot Mejiatum Pen Penang An Richo Ateng Ridet Api Apuna Chak Choklim Abangpu Ramsing Rong Hang Apansi Arnam Pharo Atum Pen Matijong Nipai Ingkora Trok Arni Richo Aman Kebat Pon Poho Phungpon Tanglo Habepi Alongri Nokterang Sarporong Hang Arong Karlitang Sartherong Hang Lapen Kasang Teron Piatum Asupo Ramsing Ronghang Ametanga Hem Along Sila Soasai Pachun Ponlo Matijong Nipai Ingkora Po Arni Rong Sarthe Lapen Mekar Pen Rongarak Pin Pomaratum Han Kangthum Karni Padosi Matijong Nipai Ingkora Trok Arni Adawapor Perangke Seng Rong Pipet Wosangtar Langpon Wosangtar Angthek Kiklo Par E Pratsi Rongaranganat Kapanglo Angthek Klang Pusika Nusapan Pachini Ramsing Ronghang Ke Kedamtang Suri Hinira Hini Lapen Suri Hinira Nerkep An Karbirecho Arpu Klem Ponlo Ningkan Nerkep An Metang Hemarit Long Chedosi Puthot Richo Mana Peng Deng Pontulo Nonamat Alang Lisomar Pinso Bang Prilepen Suarlo Bang Hini Dopusi Chini Dun Chinthong Amri Kiling Along Ripen Danglok Tibok Terai Ahavar Habipi Umaha Rapati Soplit Umchera Nokbare Penta Nang Chitong Dunsi Richo Aphan Amana Peng Pen Nang Karchodun Aningarong Kachipi Thekpon Long Nokterang Mithanga Hemalong Sayang Deng Ju Dedapin Arnikang Sam Porpai Ketama Porsi Rong Hang Rong Bong Rong Rak Along Richo Mana Peng Pen Arlu Damlo Nokterang Pen Ke Barhut Umaha Long Rialong Vurponsi Rong Palelo Karbia Khai Nimrokom Jutang Jubat Kaching Hon Lapen Kapang Tangalong Kacharap Kachitudun Jia Phansi Kisara Porsita Richo Mana Peng Deng Dun Nang Kok Lupusi Akimi Karbi Richo Ramsing Ronghang Pen Pachini Karbi Richo Nili
Kaman sapon khai cái chỉnh họ như tay ba cái chỉnh họ là gì yani cái kaman sẽ ta khai cái chỉnh họ là yani pensi non pin làm là con người chú đây này mà hôm nay mà sao cái bigan là sẽ được khai fit đủ là sẽ là xóa khai itu sang như vậy khai ở đây ele itu kan tomom ini tu là song sun non tu kang sun tu bom ko là jadi kan raja tu kabiong hat khai ilong ring ng parpen Cerap itu pensi, itu lah kabiak kai, kacupol ini, kacupang itu ini, kacerap ini, kacitu ini, nilai ricu boleh kontak kali, nasi, ada isi ulang, ini ada cuci ini itu, nasi ini tak salah, kalau kita nilai tak, kai kacupan aja nisi, nampak kalau siapa tanda nakam cuma kalau nasi, tuan kabori bolehlah kabiak kai apa, kabihari kai lah, so aja tang yubat, bisa kita kacing hot. Saya tang yubat, kita kirim tip ulai apa, so kemansi ini nakam kecui, kasih rat datang. Nên là những cái gì lòng đi lòng phạt mà trên thang amri ba người được mà không cần đó những cái được đi Card News sắp herang ke Hondur Singh Kro Hamren Pen nang kilo birta. Non malom so por phan dihina pharman birta moington pon iksinang. Holy Child Academy, Lurulangso, Difukar Bianglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents and guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup, list of facial, signature galvanic facial, signature hour latest facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo piputhot birtalong wangthulo.
Matijong ni phai ingkora trok arni dili sia porpen aningkan ningkan di Town Committee achakamara tumbai nong kelong ledet pen non malom kachasong asai kedenga putak Town and Country Planning IEM lapen chakamara tumangbong kachingwai padu. Town and Country Planning IEM roton teron lapen Town Committee chukomara tum angbong kachingwai pon along IEM teron a hinpen pherang kel thengno lamthe jaipon alang lipen lamthe ke jaipon ke difu Town Committee atum bai nong kilong ver jephan difu town ke parlang kang ke do kadok kavyara atum apora tekpen text ki piver jephan pachini lapen Town Committee chukomara tum pansita me pini ari kang sampen ki pangter side deng pon thura difu town arlo puthot kang thir at ver jephan chukomara tum phan chuningri Town Committee chukomara tum ta puthot kai teng sai ki pontu Japan lamthi chipidun rinti lalo laso strike abang hedi Town Committee Food Town Committee strike on head chemically leke penangan ajiding pela apor penabang ke strike dubom lo la salary puthak abang ke dak di Food Town dwellers dak kidu hem kidu atum hanja nelesi appeal do dekadu ko beta dak Town Committee tax holding tax abang ke pinai regularly and clear nangi alalitum jong si laso corporation do plote litum dak Town Committee staff tum hanta litum section penabang ke litum alalitum jitu kelong meme adormha bata litum clear bom unji and nason thot problem abang ta mo pita abediji usi asabang ke nelik kaddu ko dak citizens of the Town Committee town area neli especially neli hinpen kichunigi rapu hello te kadu ko beta isi responsibility enangi je lahai tum employee tum ta family do latum ta kisuli nangi latum ta homesa do isi latuma homesa aputhak ta mathaponra kadu ko beta isi menang responsibility pura alalitum menang tax holding tax abanke bibom asonte ba clear bom asonte pini laso homesa banke aduji polo. See, lastly, I appeal to all the good citizens of the Food Town Committee that be little bit responsible and come forward to pay their holding tax. Wan ilitum IEM mate fulum bayong IEM alangli kimkan clearance mate radaphan kachiningri mate radaphan appeal sipi tanglo alangli kan mesen mate jumesen thirklong lamthe itum hanang khan ponlo adak employers tum apan Yom hayong spending kada ning pate anu tinta responsible do ada difuge do arar tu soalan sen tuning wi ponlo nasi ahok lok ipon bek nang po ini Town Committee long nanarlo rapor ada jiwai cinsai mai petu pon lo ada itu IEM pen dak Town Committee long chokamar tu pen Town Committee lo chokamar tu mane di charge poning tu jo soalan ana tu pon pen nang itu sa tumpen chingwai lo so chingwai long pen nang itu non ke na pen ye si mathapon po sai len fa ini sarwang pen hedi sarwang lo la pen ke people pin ini nitum kadu kawi stop pen nang king lo hai nang thaning lo mu mi lo ko thon te claim nai ku puma jat ma la pen ke tax ko thon pen thi tax ka bu aulai ma la haita sar nang thaning lo la pen ke sarami thang ma thi chai lo mane tax Town Committee employee tum han dormha ka pa pg ko thon pen thi tax pa wangi ma jat ma la to assistant bangge sar nilitum officer phan than ka ni gilo la sipina pen sweeper tum da kam claim po the kroi gilo Kapejok abang pirthe hache tanglo hempu Kristo alangli henlo Lun 2:11 along ATP Riponsi Matijong ni phai ingkora pho arni pirthe adang along arni ke the mate Christmas katalondun along pachitondun si Lokhijan Baptist Church along ta Christmas talondun Sapapani Area Baptist Fellowship ke parlo angkang Matijong ni phai ingkora pho arni ada por phai Christia Porpen Associate Pastor Jamal Hanse pen kachiphai phupona mailong chunbang borsing ingdipen alhi pachinia por enlo lapen kenang soralam hai hui pachini ponlo Mai kangpu alun lun penchenglo Christmas abha phan Pastor Aaron Teron pensi arnama hirjume hanglo la sopi project alun apor hujumesen alun penang korti ingjiratum lun parjuponlo adun thu arnama phan kipanong adan bapuram terang pensang people Teron piatum pen rungsi mai pupen jasi angdi si arnama hirjume hanglo Dikon anan terang lapen sangpi pudang Teron piatum pen Bible por hiponsi Pastor Aaron Teron pen Jesus Christo pirthi kopia potsi nang hachinang kokma alam lapen Christmas kopia phanma pu arna malam than ponlo
kacedong donatum pen Coran esan curap sarsi Christmas katalon mesen pen pacunlo halapu Langherang Baptist Church along Jesu Kristo mahangkithek arni katalon pon along LBC auditor hemo killing pesi mach pahem pupon jaimek ateng pen klemsomar ni marlia song atum pen kilun ke kan pen ning chiparong pon along Christmas cake sitame ing than pon lapen arnamalam evangelist barim longki teron pensi arnamalam mailong than pajirmi ponlo Pini morning news ara berta bang kalapon sa kangton pon inglo lan gom thaka news channel do me thak me kurwang 2